партнер. Ми бяромся ў звычайную паставу. Я ў дадзены момант хлопец, змена гендерную накірунку. І мы будем зараз рабіць прагулачку, якая будзе паўтарацца 4 разы. Раз, два, три, 4. Затым хутка 2 крокі наперад. Раз, два, спыніліся. Яшчэ раз, два, спыніліся. Затым дзяўчыну пад рукой 4 разы мы крутим, но пасля звычайная полька. Готовы спрабаваць? Вызначайцеся парамі і калі вас астановіцеся ў кола. Дарыце ручками, дама дае кавалеру свою руку и будем робить прогулочку. 2, 3, 4. И после 2 імклівых кроки наперед, спыніліся, 2 назад. Спыніліся. 2 наперед, 2 назад. 4 разы дзяўчыну под рукой крутить. Ну а после полька. После полька, ну мы умеем связывать. Спробуем? Все заморились. Что?